harus no ditambal Yesus kasasalit orang mamuduli ay ko'y sinunod kadang ko Yesus nasondiho harus sondiho no ditambal Yesus kasasalit orang mamuduli ay soko iwan sinunod ko to Yesus nasondiho. Okay, asanong kaswabon kumadati din sanan. Lebih paguluhom kanaw misi sa takod iswang samay. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung si kau dot kaswabon na bayno. Kanu yahay dot tumilambus maya dot pisi saan da sumambayang kaswabon niti. Mayno pupupay hay maya da piramutan da lumis. Nagi kapuahangan nu maya dot panambarasan dahi kaswabon niti gisambot. Kanu po semok papagirat kagudahay dot bin semok madya. Kung si ko mantadat insanan makikinongaw tu ila kadaw nga harus sa kadong dialo maya dot kay sisan dahay dot kaswapon bayno. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Moborsokod osanong kaswabon osanong hari di bayna hari Salasa. Tadaw kedua kadi ko basan datang ulun nga tadaw katalu iti bayna ko gi. Puji Tuhan tu ay osanong dad alumi sa piramutan dati det kaswabon iti hom tinapondahot ay sisan dati nga alumi sa karangahan. Kaswabon na po ba na nga maborsa ko dat makimaap tu adi harap pelajaran di kaswabon kanihab. Tapat pa kapiyadi ay nakalaboy ako din nakodok di kaswabon kanihab. Di hari Ahad, hari Minggu, minamanaw ko minadihitid dapi-api pukul 4 sa dapon mantad ko gumutamod at unsay-unsayon di na pagalan da timpu pitanga daw dagya mamanaw nga kasada apay jadi pukul 4 sa dapon karikat hilok kandingaw nga haraw po di kaguhot ay ni umbaya ay kapamanaw po mantad hilok kandingaw pukulan ng 30 minutot sa dapon. Mamuhaur rid antakan di rumah sampa kago. Mantad ko sina pa usapo rasam karikat po tidapi-api pukul 9 lebih maturid lebih kurang 2 jam setengah tu agi milod monsiaw bodong tuong asapo rasam okito kunahit iwakon nga siaw no manadur masam swayano kunod mumbala kuno sumiaw sa awom ay milohoy katahub kuno padiway gat pailing kabungam minsawat dia lay way guys an pakikito iri no kaswayan kun diswad pay kurang hikpelatid mo siaw dia tihat tindalanan dat gumuway katasoro. Jadi korikot tahiti urusoot panampakay pakayan da suab di kanihab kaguli pad iwalay pukul 2 misusuab pukul 2 misusuab sa bolong minadop ay
Nakito kung ni pelajaran di kanihab nga apa naik det minangurus sa kadapan kamon kuno po nga apa ya ko da po kon sa ingay no hi alam terutama alam lah pukul 4 5 menit tiga pukul 4 15 menit. Di apa no ijosi alam nga kodok mo ti tampinay nga irini ka mo tidur mati umbal po di PA min telepon po di siya min telepon mo maguna WhatsApp maguna dial ko basanan hingga di karangaw silent ni handphone ki silent pukul 5.50 kapasik ako di asaraw dadi man pa impuno nga ay man pasuablah iti kasuabon na bay no. Jadi mantad ko ay kinantakan di tadaw ko ni hab orahian ako di dot kasuabon na po bay no nga ay hirin na hipayimpahan dati itit panambarasan ng ilaw na di tuluh na pa di panambarasan dati kasuabon na bay no nga tadaw bay no. Saira na po harat iso iman dati buruo miagalidit amu to kono asukupan datimpu nga iyoho na po mamusarom aya harap pada 1 jam nga siap kuno pada nga iti kan isuang ginawa lobi pundut korikot ti antakan da hari persiapan hari Jumaat pukul 6 mo di nga koro ay harap pada senja milo nga kabagal na datamod ka iri ni kakuan dati sumon udat ay sumuang suang hidit tulan datu imagano hidit harap pada senja ka manu di kanana rupa takuri iyo di kasari no hit dohod apuri mananda sairan papindalandat isa-isa ot ay buru-buruan harap pada senja amiti ka nga pasti atas kundati ka sera na padidit kasuabon kanihab na posik di pukul 5.50 iti na pati pamatulon iti ay mantad ko tulun to ko haray kamundat ahuyan mo gi bobos no piat ay milo hiti ka nga iti na pati nandatim ay milo mangudot dati ino pa'y ginawa dati milay mo borosat ay boli lagi ba ini ka nga itinapatinan to ko to ko milumong audut yan ko mo tindo ka lumohing ko no mo tindo ka kumuyan ko suway ko itit nuride kahuyanon nga ititinan dati itituros itit longon-longon milong mangudot ta iyati na po nga lumohing mumbalon da dahara hila kurudot haro nun no kadid ako dit ko basanan to basi di mangilumis haro nun dala jaragat ka suay po ay milong mangudot apuri manan ni mati kawasat umur apuri manan ni kapiyari apuri manan dit ibalasan tahun lagi 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, jamanam purimanan ngay dati. Jadi di tadaw kanihab ato kom nakasain mati kapiyoy. Sain di kanihab sain mati. Komon pasar wil toh matuhit isyo tok nakasain mati di kakong tok sain mati matiri kasyo pasar wil to ko pasar rison diri di kasain mati dia sitar kakong tok sain mati kasyo otapot tiga bo tu ino pa isain di nga
ay iri nagigay kamoyon dot isuanggot ino pagi batos kakadigi nga mantadot olidas sumakit kiharo aiso mulohing omulok nga ino pa sign no di nga iri no ri sign mati susuai di karangahan no nga otapot ako piyad ino pa sign no di nga giso minti kapatay dadamot to pa impasi to kom ino pa sign to ko di nga ay hinoh dahiri. Jadi iyo kayo makikinangaw o insanan na kondo nga nakasign to ko nakasign giso makapatayon. Saron to kanda ka may sign to ko di sign di lain. Puji Tuhan tu alumisi it kinindalanan dot ay sinumain di tadaw ko ni hab. Paingkana gid pira-pira ko ambolutan di nakano dot nakaruba mini gambar nakatahambay tinumalib patay diri talunalun. Paingkana gi iyo kayo hit nakampad iswang dot siaran live Dusun Ministry nagi mantub media kausikaw nga edit sa kadung na kayo inagi minanahakot ang paud o sapung kopyo nga kausikaw to mantadot ay sa kadung nagi titungkap na ko doon sana nga kada dati lihuay 5 hari bulan 12 isay na po hit harakaliwangan kapiruba to kad hilod gereja likas dot pukul 11 sa kaswabon hingga no pa'y orikot-rikot mo kalau bi idadi 1,000 hatulon idit may suwang nga ino po hit norangaw kuhom kada na po rikotod 500 lah hara hindi mo ngintawom korikot na kunom aya umhiti ko na paditi kandok Okay, jadi gulian to kadilat ay tulod panamarasan kumundot tadaw bayno. Osaraw kuhit iso o sarita dot pinasarita dot tabangko. Hinggod harati sangulun at budak sikul. Jadi ulit sumilik ko nakasayin. Abuli sumilik nga abuli imintang direct ka. Di sumilik-silik nga abuli mintang kopi itiolo digin ko yung mintang. Okay, harat sangulo na tabang kumina naritad iso o sarita. Hinggoh dot itino pa sangulo na tanganak si kuliti nga haraho jam bisiad imonguni. Itino po jam mamuniti nga miloh to kagya Posainon ni riwo Posainon ori ko pukul 4 manguni. Kau basahan nundod ino pa yung pangunguni di jam di lain nga ring kadit harahi lunsing daw mintalong katila di may bobog katila iri nandi manguni kasaraw ko pa dit padagim 5 taon ko mamutong nanday had dongotuong pukul 8 tutuong mimpun siodop ko hom lumatan herigua sagata siodop moed ay sa nanduy ay sa otogonok ay sa rangit montutudod di si karapot ang irati tonggom irinon dohot pono ko rasun do nanduy tutudan ulat-ulatan pohom pailihon hiri modop kono dim giso mid uhi kantalan tay kay si karap ino ponday momusik dia nga inanduy o gumunan na may pangokot kanon na manapap nga oposik sambungan ka mamutong
Inon din nandui pa na kaalam. Iya di na monotos ko di mamutong lah. Jadi ina padihit gunoon kasarid ay mando pemusik nga hari jambot tok iri na ubos sa talaga da tunid narango ko di jambo iposainan i jam luncing lah nga suway matiri seran pod olong kono di oy pihno nagi agangaw pa tamo di i jami di oy pihnu hitu ni daw okon agid olumi sa pongongodok timpo bay na nga iya di bo paunian to kono lot alam bo handphone insan induo kagagang ko di asaru kono pa di nga alumi sagid orang awit itu ni di alam kon pondad ino po tunihi di alam mo mandati nga isinding-sinding got ay kasisiwo kon nagid olong korongo jadi itinopot ay tanak sekuliti monikid kaswabon paunian di siya alam idam now sayra dat mongunihi alam nga kau pasan ta kaya di opasik kau ni alam nga intangan to ko ay pukul 4 tagi rumiriha po 5 minit ka modok na kago opasik intay pukul 4 10 minit rehat lagi lah 5 minit ujung-ujung adahan insan tadaw ino po di tanganak si kulidi nga itanak si kulidi nga haro di keperluan di siyo dat ino pa iwan sayan daw nga mesti pasiap po kaswabo nindi tupota dan dat ay teno pauniya na di siyo hidam daw pukul 4 karikat pukul 4 nga ay karikat pukul 4 ino po di jambot antakan hindi nga amin ang uni nilanong paingkuro nasala po tayo AM ko PM sa kira megal dati bay no nga ino po hit jambo lahi di hom ay say kamundo AM PM iso ipon panonolong daw nga kasuwabon po di hom ino po di jami di nga amin ang uni mantad ka amin ang uni kada hay siyo ikaraja nga ano siya ano siya hijam daw nakurok mani dito amin ang uni bay no ka kukureno di manu poloposo patamon no kapeng kuro mantada ay siya minong uni ino po dihi tugas no nga ano nahatas ano siya patamon nga sorohon nunodot piro linahid di siya momosik kasari dia manikid kasuwabon nga bayno ay siya minong uni insan ni siya minong uni kamun po nga di apatu temanu patamo tu salinay didit pira tempo di nakatalib muniuni kasari siya mamisunod diat posik ka nga iya itanak sikula amo maduli nga di kaswabo ni di perlu ni siya posik ino pa jam nga amin ang uni paingkurop yang adi na siapi karaja nadanda na di daan siap lah iya dina purimanan ko di tadaw kanihab kaswabon kanihab piro linahid kaswabon manikid kaswabon pauniya na alam nga indama kana ko di kaswabon kanihab nasampatan da pinapaunid na kodok kapasik kaswabon nga ay nako ni di bay no ka ilo na ko muna tadaw bay no puji Tuhan tu tadaw do bay no haro pumuntok dati no posik to ko
Sanong kaswabon. Sanong kaswabon grup DM nga to sanong kaswabon nga hay no pasimbar ta kita ko ay so no hit arata kaswabon bayno ka. Sanong kaswabon nga haro nagi manuhod do posikaw. Haro nagi hit manuhod tumungag. Haray manuhod lumangkab no di ka manidit manuhod lumangkab ide. Sa ino kita ko ditin. Magisus harani buli jadi daharahi mo gonsok kaswabon na bayno nga kung sikaw kumakinorahingan to haroh pakagutit tadaw bayno mon komunikid ko hari ini. Iswang dot Ibrani alumis kapi yo pira mo tanda hit minturug ilo YouTube nga haro tempo-tempo tumurug. Ukabay ti iswang Ibrani buk 3 ayat 13. Hiti no po nga minamisunod na may galti. Nga bilinay na do kayo sang ulun mantad kay suway dot manikid ta daw dadamot ta haroh pa kumoyon moy kada haro ipagilitan do kayo dit ako daw ginawo mantad ko panumpalid dorog ay panumpalid do dosa. Puji Tuhan tu kasuwabon do bayno nga harapati kamon tadaw do bayno mentok dati. Tadaw do bayno nakano ta ko pakakagud nakapagiampay iswanggot panambarasan dot kasuwabon. Hali piadat sumuti kaunon sumuti kaunondo kado ko nga iswang na pod kamoyon dot boros sa kinarangan nga ay say suti to katibo. Iri no hit no nabatas man tad garid gisomi koy on taon. Jadi miagal po doom ay point lang busi ka sa ay si kumundat ahino hito kang papasuti dati sinumuti isyo di bayno jadi padi suti di nga adi no kalulus. Suti papasuti saro ko di pensikul pod tingkatan 5 hara di borang pakisainan dit ibu bapak pelajar pengecualian makan pengecualian makan asrama. Suti mati sikulet saminggu muli kau kampung pakisainan ako ketua kampung. Kaguli ngay na di saminggu mantadi di. Haro dihit ano sainan. Haro ano sainan. Nakuro tu asinenan kadi ketua waden. Ketua kampung balik kampung. Ketua kampung balik kampung di mana dia punya kampung. Jadi tadaw do bayna ahin nahi papasuti. Jadi di nakalulus sa suti. Dadamot dahara kamun tadaw do bayno nga iati na patilom bustoko dot magiuhup i kamoyon dot magibilin-bilin nuride nasihat saling menasihati. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Monikit tadaw. Komunda iti kay sisan dati tinga iso it nasihati ti bogi suway ko iti Columbus omnogi inaman ko papinsurat to papintulisan to kayo ino nga nasihati nga kadaw no it kamoyin ko to suway pun dohit tobat to ko kamaka iri piadi nga nasihat to bori kadad iyon do bulit tumugod bulit kumaus nasihat nga iri
sukupon todok. Nasihat nga i nu kadite nu dite lumangkab mantad galam. Komun pa di nga i kodok pari betir di bagi kodok tumungan. Nasihat nga iri. Jadi dadamot tahara komun da tadaw do bayno nga pati lembusan to kan dati ay ginawah dati dot pensomok kasari kumakinorohingan. Ipon humbayaan dati kadaw nga isuang keponandudan dati kumakinorohingan itino po timpu dati dot haroh paimpasih kadaw nga haray ti kamundot tadaw bayno. Mantad ko paimpasih toko itinahi tomodon da kinorohingan papaintalang kumadati dot tadaw da bayno haroh da mentok dati. Ino po hidit pinanimpunan di pinanambarasan ko di nga ay naimbulayan dati dot sayra na po sibuk tako nat isuanggat nunununu buruan dati tumuong nanda tay kasumodop nanda nga ginawah tako na po haro po dahot 1 jam po dati pasiap ko dati ka nga may tako no onwo itit ginawa da haro po dati senjam pa kago pasiap ko nati isuang da karohanian. Atapot nagid iyati na potihom ay ongolomok. Asaraw ko di tadaw di kanihab sa irad tinumaguang dot pagaway pendaftar wakil lot SD emission dati Pasar Kozel maya dot pelajaran dot aniba nagi pira-pira pengalaman di nawayaan di pasangan da minasain na gulo nga harit ti kamoyon dot ay ketidaksempurnaan dati tidak sempurna may na disyo pakita no diati si Jilla Sainan haro talu kaping kaapat na po nga Sainan dot ilo gereja 5 hari bulan acara gereja. Jadi talu Sainan intangan ngaran intangan IC terutama diri lah. Tu agumu iit intangan di setiap usaha, intangan kuyoho kadaw, bahkan do pakitanan di pasangan haroy asala. Asala no hit mungkin dongaran, asala no IC. Nga ino po dihit no borosis no Columbus ya nga iati na giati tulundat. To ko giya sempurna iti bokasya. Otopot tumutigari tong Pinay. Iati no po tiham ay sukup ikomondatin hinaw nga miyagalo po kay titinan, hinaw nga ipi titinan nga dada mo to iati no po tulun kasari to ko po. Haro no po ketidaksempurnaan dati. Mantada ikit ketidaksempurnaan dati manuh to ko didot itinupot kepiampayan dati kumakinorohingan nga haro po da senja amom siap kuna dati karaja. Miagal dadi dit osoro dati. Saira no po magindalan ta ketika posyon dat rohani demoni kita daw nga manuh ta kadadot haro pada senja am kagoy Tuhanom ay ilo na da kasiwatan do alumis dat popondar ti kaposyon dadamot dot isang impasi to ko kamuyen dati itino pakaposyon dati nga haro ngay alam manuh to kod ino pay alam bo kinorohingan idi nga momosik kasari dati dot kasuwabon kumpay miyaw kasari to ko ino pay digulo nga Swiss Swiss ajay bonoritan dati nga bayan no padi nga alam manuh to kod ino pay alam mo kinarahingan nga momosik dati do kasuwabon oposik to ko hari ginaw dati dat puji Tuhan tu onwan ako 1 jam pakagud bayno
onuan tokod sangadao pakagubay no. 1 hari 1000 tahun kayak di dan minamangun ini dingin. Komono po nga 1 hari 1 jam. 1 jam 1 menit. Man tokod palintunan tokod niya galit nila. Jadi onuan tokod kinorahingan dat tadaw do bahino. Manuh tokod tadaw no po bahino nga tambahan pada adit senja ampakagod. 1 jam pakagod moy itinapakorohan yan dati nga dati do popondar. Ayat kaling pupusan isuang dat 2 Petrus buuk patalu 2 Petrus 3 ayat 5. Hitin po minoboros nga man no dati sorohon no dati dat ino pa kasabaron na kinorohingan kumadati nga isa kasiwatan kumadia dot maganuh takot ti kaselamatan. Kamoy na po itong pinay nga mantad ko tahakon na kinorohingan iti tadaw do bayno. Tadaw bayno 30 hari bulan 11 2021. Mantad ko tinahak ko kinorohingan iti tadaw do bayno. Ilo na dadi hot ay anggapon no po dati. Anggapon. Jadi anggapan da dusunay. Man no po dati soroho. Onuan no po dati sorohon no po dati dat iti no po tadaw do bayno. Nga iso o tadaw di sanjam po. Sanjam no tadaw do bayno. Kalimpupuson dot tinahak ko kinorohingan kumadati. Iti kasabaran da sangadaw tinahak ko kinorohingan nga nunudi mandati paburo mandati onwo do iso kasiwatan dot moy iyati no po nga kanuh to kadit kaselamatan. Aya. Stuck ka page. Aya, stuck habis ka. Sonong na di YouTube Poboyoon. Okay na ka? Sikir na po okay ho page kano po ako patilamusan dati. Pa YouTube okay. Apo sonong ki. Ay. Okay. Mo kisuti ilalay na dadi suti at monomboros ilalay amo nalalay na Okay, mandi dati sugut tatakuri. Jadi ko harapati tadaw do bayno. Tadaw do bayno 30 hari bulan 11 2021 ako kinorohingan iti no di dot onuon to ko kano pod hilet ayat kapodam 5 nga onuon iti kasiwatan di tadaw do bayno mandati gunawo dot iso kasiwatan dot beroleh selamat. No nga apo oilanom haro tadaw do suap. Haro tadaw do bayno ikonihab nawayaan no dati do haro di konihab na Taliban. Tadaw do bayno haro. Nga apo oilanom haro tadaw do suap. Jadi mantad ka ada ti oilanom haro ti tadaw do suap onuon na dati ti tadaw do bayno do iso kasiwatan dot hondomon dati iti nahi pinatahak ko kinorohingan dot miagala po dit i binoros ko ditenud iti karaja dati poting ko doon do pukulanam nga adi na siap aya
pukul 7 padam pasiap kunati ka. Man tadidi harodihet tadau do bainat tinaha ko kinorahingan kumadati. Manuhisi dot itino po tadau do baino nga isoot kasiwatan kumadati dot moniapidit ano siap mamahatas idit amuk na hatas. Moid ino padahi kasiwatan idi nga gunoon dati isoot ay peluang di olumis iso peluang agayo popoundar tokoti komoyondot kolomokon dati. Aiso no hot kuasa dati ti komoyondot kesempurnaan nga ilo na po kolomokon dati om mila tokod undaron sentobit orikot dati om iti na ti tadaw do baino pinatahak ko kinorahingan kumadati moid ino pohit sentobi milo-milo dati det pondaron nga anu da dati det popoton duli om popondar isuang nakposen dati noboro sohilo dot mu iya hinggan gere sorohonod ina po kasabaran da kinorahingan dati nga iso kasiwatan montok dia bagimu untuk beroleh selamat. Omon na pala itong pinay nga popondar to kono tisok dati iati. Nga isuang sat Ibrani 3:13 minanahakagudot ay pakiuhupan sekirad iati di tadaw do bayno nakanu to ko dot minaganu to kolot sangadaw kagud popo tumboyo popatulod do koposian natin minsomok sumondi kumakinorahingan nga kanaw no iati no po nga magibilin-bilin to kay kadaw sayra dot kanu to ko minomaguno hiti tadaw do bayno montok dati nga may to kono angatay kaguhit karuhang tanganak keluarga dati dot maganu hilot tadaw do bainod iso kasiwatan dot popotumboyo do koposyon popoburu koposyon dati somok kumakinorahingan jadi tadaw do baino mumbangan toko tadaw do baino kanu toko nagi kagudot ay maganu kasiwatan manahak dot susunod bilin dot minsomok mundar toko kumakinorahingan dadamot taharot tadaw do baino tadaw do suab ata ko po ilan haro piro-piro ho ko po ilan suang walay nembulayan di tadaw ko nihap om itino komoyan toko dot itino po komoyan dot kotong kiadon ti pomogudan nga amo ti ilan isay no koy tadaw do baino tadaw do suab ay so no tadaw do baino haroh pumuntok doho isay di no koy tadaw do suab ay so no di ko sodop pikir-kirod pukul 10 ko pukul 11 punoliponi tanak tu pensung ko isidit beliau sumakiti tapa ka atau kom oroy tanu pati kemundo sumakit nga suway no mati sakira na pod sumakiti doro ni balantis ginawa ko na po ako iyotangob iyoho na po ako iyotangob sumakiti asya na guling o iopogot tamimbos iopogot tamomosikol ay so apoy siya ay say nununo siya di po nga sumakit ti bolio kano po it molohing sumakit tagi mimbulay no mo ti it secara jujur lagi mimbulay na ginawod ay konto tangkap iti ka nga nuno pa di mila pakurayan to ko jadi guno takono tadaw do bayno hali piad ay lan takon iti no pakomondot kompokon do pinuhobot tulun nga ada ti lanum sayra om amo mili dot
tanak potoy ko sumandak tanak wagu diwasa nakalanut tay ko nakolotaw halip yad inupohit ay ginawo no po dati dim ilo no po di boliw lum ruhay no o insanan to ko tinga aruhay o insanan to ko nga ilo pot akaro ko munda tadaw do bahay no tadaw no po suwabom tako amo mili dat omulok tanak molohing ano ila nam haro jadi iti tadaw do bahay no di tadaw di kanihab haro nagit isay gay minan ni di kanihab kikulud at oy tawmid di to nakarubaid kombalutan na ongotuo no ki puji Tuhan tu haro pakasarit tadaw mo ni tadaw tadaw nga ilo na lo pagangat andat pelajaran tika suabo na bayna tadaw do bayno tadaw di panihab na Taliban dati tadaw do bayno taguangon toko tu amo po ay laandat haro po ti kamuyandat tadaw do suap jadi may to kono puri mo no iti tadaw do bayno puri mo nun tadaw kanihab puri mo nun itadaw kanihab o gumu piyahot kaboling kahang o kaposyon o gumuot masaala dati o gumuot nagi o kurangi kataadan nga tadaw do bayno insan pod man dati puri mo no haran na po'y masaala da awayan dati panahon no po o masaala iti no masaala hoy haro kataadan taguangon dati haro kaboling kahangan taguangon dati iri no hit pagindalanan do kaposyon di tadaw do bayno poirakon to kono po tu sikaw pod haro po ti tadaw do bayno apo elanam haro tadaw do suap insan pakago dat man pakago dati pausawo iti I will go tu mantad ko haro ti tadaw do bayno I will go ngay toko sakiran ikaposyen dati mumbal na iya di lumakud-lakud dumantad do kinorahingan minsadu kumakinorahingan nga maay nagya kago paing kakato kumano ay harap po di tadaw do bayno hoy ka paing kakaton nagya kago puji Tuhan haroy gumogok paing man nagya kago susuay di karangahan ngon re tayo mingkakat ibagay iman ko manila sakira lumakud-lakud da iman dati nga man gya paturi dong kago gumogok ko iman kuman kago pay sawat tu bayno no po nga haro iti tadaw do bayno tadaw do suwab isay no ko ilad palis no kolakudat iman dati di tadaw do bayno apo elanom haro kasiwatan dati da suwab puji Tuhan mantadet ay kasabaran da kinorohingan langadon to koy mokipipiyo to koy korikatan da kinorohingan nga kung sikaw nagito harati kamunda tadaw do baynad apoy sirin mikot apo nampakan ako po siya dati ilo na dadi pagyahawon datilot ay kasiwatan nilo dami samok popondar pakagud ko siya dati kumakinorahingan gumu kagaton dati gumu ikorohian dati det kopitangkid do korohian no kinorahingan nga ikalansanan det sentob do podit kapurimanan dati ikagatan dati may na dati porikoto kumakinorahingan maya da sambayang dati moy inapohit hubungan kaisisan dati kumakinorahingan nga kano da minsomok kasari ya galit pahilon ta kanito pelajaran moy dat isisa kapurimanan dati isuang dat pasien
berikan singko tutno sambayan no Pokianu amri kono kumani Jesus Kosiana no Lisini Jesus Awin sandung malu Omawi ataga Ano misisa to kat iswang samayan. Tinarhingan usundo iswang kadal sorga kon sikaw dok suabeniti alipiyah dot hara timpu-timpu dot hara kaboling kahangan da piramutan dot internet nga ina pahit panambarasan dot boros-boros nu di kasuabon da bayno nga norongaw nakatilambus sa ay iswang dot kisan ay kasuabon da bayno. Insan pod mongongsi ka wihay kumadia tu harati kamoyen da tadaw da bayno pinatahap ni kumada ay di kanihab na katalib taguangan dahay ti tadaw da bayno may ay iso kago kasiwatan di mila dahay gunoon dat papaburu lagi dat ay kaisisan dahay rohani dahay dat kumadia apa ilanom hinggo na po